Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba hamar batau wankar. Ubadai kontraktor ba pentrai ya ka kenro jong ka kat lingsun Shillong Airport ka badon ha Umroi Riboy District ula ujor da ka Ejahar hapo Umroi Police Station persya ya uwei na kinong yalam seng bahalang ka Confederation of Riboy People ya ubalatip kerteng kumu Ashok Kongsngi ubabad ya ka kam President jong ka Umden Circle ha ka Ejahar u Ashok Kongsit ula sya kenno dawa pisa bat muslia ya ka jingtrai bala pentrai da u hamar batau wankar laong ba u Ashok Kongsit ula leit ban penito ialah dia ba udai President jangka Corp Umden Circle bat ula dawa na u kontraktor ba dai ban ai be hau ya ke jingshalan ya ki mau bat ki siap haki wei pat ki brio banabar shushu u ba wankar ula yaturu ba haka step life way tarik u banai bladep u Ashok Kongsit harengkat ki katto kat ne ki brio kilawan haka jaka sa jong gi nong trei jong u bat berngem ya ki ladaki penhap mau penhap siap haka tai ge jaka nakaliang uba wankar ulapan pau ke jing sngau si namar bakani ke jing trei kalalong kerki ya ka ba on hab ban pendep kloy bat pen pau ru ke jing persya ya kitu ki brio ki baladon kti ban pen prai kani ke kenro bat ongru balada kilap kanu ke jing bakla hau ki dei ban ya keren pen bet om ban pentut ya ki jing trei ala ikran ni buat upulit menin tang ong ba ade balong kepala tang ong bikin wat ikini ki brio te ade ba ya kan dua tekik ban snai kan ni tekim snai tengah stanat tak dalile long waki pentot ki penwet ya kan dia ka kam ka jam kumut mangingin trikam hang ni haspo snong hasila jong ri hadu kan ni ki pending te kalong ke ka ba bamla ban perkhat kan ba para khasi ri te kini la ta ki ban trei satai salong in le bang ki ni sang humna te la ta kalong hi ka pala te di ban ya long depan perkhat bahai kan ni jingle jong kini ki brio ki bahasa sini ngayo asngo man ka por hi ba kai ka ba kile ikini namar na du singin kong hapor bangayo ya kamri poifun nei pan kai banle kai dalak penbiang kita ru kidang trias kai yang ta ba ter hi ki ong babu ya ki brio nang ni bantrei ya kan ni ka kam ngalabu ki brio ki ong ngalak bu ki ong ai supply tangala ai mau et ngala ai hibrio jong ki nang ta ba ter hi kitang le sikini tang ngam su bagi kwa sa kai te hatu asngi le tamen step kia berngem saya uni u Ashok Kongsit u berngem saya uni u engineer jonga ba ngadang keren tang dah ketian apal le kakam tu ong kumta men step ya ngapa te ngala ngaru ngaladom tengah hinga ngaong yutai ngau bet yu bu ong kumta tai ong am tip re temen miet pada kajano kini ke barok khoi tu wan sama u jan miet hang ni tengah kan yu ai yu tu Ashok Kongsit tak menin tu bang ai fayar tak menin barok si miet phone nga berngem nga ban show pan wan show sayang i ruhi te nga sengan ong yu su chuang ngaru kom keren labu ai brio rai ba kai ka baule kai baule tengah le samanga pada menta kan long brio la trai udom ne la fai la ar tela on berngem temen miet ru hana kiya nang ni kitim ra kasi kasang kiya itu tang wakim nuat ban lei pada ingin ki brio changa tengah supan tang aqua ban kabor pada pe kong police station bat kani ka Airport Authority bakin ai protection be kini ki nong trei jonga ki pasa sini aqua tangata hatu asngi hi to kamiet life way direct ki wan ki bat kapen prai katai kita ki brio tip ki dei na ngate ngam tip re tengi kami hi re tangu driver hi jonga ubawan penhap siap yu te ngam tip ya kata ki dei baki na dei mano mo ya kata bawan pen prai kan ni ka kan ro ngam tip re tang balong anga sudah ong bayo ki dei hi maki bat ki wan pen khlem lut iki ki bangila tong baro hisngi te ki lawan pen khlem lut ki thelut serut baro khoi te bat the bat kata ka bat pen prai kata ka kan ro jong tengah ngusi baki wan le humtai ki wan le humni te dadon ke ki ban keren bai ta ka tien ka pasai bangin du biasa tu
bangin ya penbet kan ya ke jing tuna ya ke jing tam ya ke balai kapalen latanga kadon ke jing baklananga tengah ngalile bakloi be bangan dia banyak trailang tapi dari mana bakloi be banyak trailang